snimam. Dobro. Ja sam sanjao da sam da sam ja dobio neku 4 karte. Kelju da sad Ahmed igra Clash Joro. Čestam od 4 karte pa možeš to gledati. A šta radi? Snimam za YouTube. Ti nemaš YouTube. Što snimaš za YouTube? Zašto ne? Otkad? Imaš ti YouTube? Ma izmini šta. Pa uvijek. Čuj otkad On će imam. otići na PewDiePie kanala dole ostao komentar visit my channel. To šti. Hajde. You are fat on Ovi tournament, vid kako da to važi. Zna veze, igraj. Vreme za borbu. Ok, Ahmed, igra. Da ne mogu. You're going on the nerve. Je. To je sklon prst. Ovo ide na YouTube. K-Builders Workshop. Izgubit. Vid majmuna. Što ti tu? He is fat. He is a noob. Igraš protiv Paravoz. A clan amazing. Idi u taj clan. It's amazing. Stvar se, ti si gej. Ovaj lik nije normalan, ovaj moj protiv. Vidi Zepovo ništa. Hajde napadaj, vidiš da mu laga. Kome? Njemu. Kako? Pa vidiš da je Zepovo ništa. Pa kad je noob. Da je samo neprecizan. No, ovaj sad ću napraviti najbolji put. Od ovog roka. Daj da vidim. I princ. Prvo bacaš vić, pa džant, pa princ, pa špir noge. Ovo je gotovo. Gianta nije nedi 3-0. 1-0 za mene. 3-0. Ti da li ti rekao ovo 3-0. Opet. Da ja sad ja. Ne mere. A što? Jučer sam povrijedio. Jučer si... Ostavite u komentarima želite li da Hamza igra. Ja! Tebe neće ništa Ja! gledat. Ja ću se Hvala, gledat. daj mi ti govori šta da stavljam, a meni dosadno. Mogu. Igrao na Farsovom tabletu. Ne na Farisovom tabletu ja pobjedio. Ne znam, a gdje sad kažem da se napuni? Uzmi ga, nije njegov tablet. Sad si rekao uzmi Farisov tablet. Uzmem. A još je Malo prije bilo 84, sad još uvijek 84, treba se puno. Ja bi već bio napad. Ja ne znam čime započeti. Ja, igraj. Pokemon Go. Kaj, sad će i Hamza igrat. Znao sam. Moralo sam. Kaj ljudi, sada i Hamza igra. And I... Počkaj da spustim roletne. It's beautiful outside. Kaprd. Free chest. Ah, det jeste. Minion Horde! Ja ću Minion Horde. Nije pravo. Nosi nakon. Tesla. Šta nisam dobio rep? Još jedan Minion Horde. Nije. Prez malo brzo. A to je YouTube, pa nema da visi. Kaj ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ja ti